Mātou te vi ia pe oe lo mātou tua le tamā, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Le tua silisili lava oe, wa oe na whaia le fōwhanga, na whaia mea umalava, e te pule au au ai. Le ala le mātou te vivi ima o mātou whamanuina lau suafa mamalu. Wa e leila se sia tua e tusama oe. Wana oe lava le tua te tau na ifo matapo i ai matau tau e laulo whiwa uma. Wa oe o le tua e ola. O le tua e moni o le tua. E te pule au au i mea umalava. Mātou vi ia oe le nei fo i tula. Mwhai fo ona e te itai mailo mātou ola. I lau file mu. Le aso atoa sa mātou whio iai ma. Whai o mātou tiute pe ona māsani iai. Whio i lunga o wala ma. Me uma sa mātou whaia. E whapatei wa e te itai mailo mātou ola i ne whia film luia. Le fo o mātou mai e mātou te mafuta. Whalongolongo ia o whiong pa ia. O le mātou te whapatei e tua i le tua. E o le mwhaia mātou upon whamtaleina lo le lei le tua. O na lo whamaoni i lau tau singa ia i mātou. Mai lava fo i le tau si o mai le whiafi. Wo o mai le pongi sa. Ia u whapena fo i ona. Mātou moli mawina le matau tio au ngā luenga mamana lo mātou tua. E o fo whangia lava mea wa e whaia. Awa o e lava o le tua mai le vavau e o lava i le whavavau. Mātou whapte i atu le tua o nao. Lau whamalo longa i sio mātou tunu. Ie o whapena fo i ona whiangai mamai o le tino. O e lau whamalo longa. Nisio ta wivi pēr fo i mati ngā mamai o le tino. Alo e so sani ma e malutia i la tau i le nei lava taimi. Ia le tele fo i o sio mātou tunu o whapena ona. Ave o la tau moenga ma. Whafo i le vinga i atu o i lau whamalo longa. Pa i atu ia i la tau. Whaptai le tua i lau whamalo longa ia i mātou. Whaptai ono i Jesu le whaolutanga. Whai le tō ngiola mo i mātou. Whai pēo na maua i mātou le teletununga o lo i le mātou wha moe moe. Ha mātou ola mau au na i atu oe ma. Tāpua i ma au na whai me uma le neiso i fuanga. O lo mātou ola i. A lo mātou mautinolo i esa mātou wha moe moe. O no lo mātou wha tutua. I lau lava fionga pa ia wa o Jesu le na mea le ola. O mwhai e on tongi o laina i mātou. O mātou te le tonu i lau upo. E ui mātou te le i ai le taimina maliu ai Jesu mwhai e le tongi ola. A lo mātou whātua tua ma lo mātou te le tonu i au e fionga. O leo o mātou fia fia ai mo mātou oli oli ai. A wā o mātou lava o tangata o whapena ona whamanga loina. Wa ve seina mai le tongi sala sa i lunga i mātou. A wo o mai le whanau whawina i o mātou o langa. Ma vea i mātou matangata fau ono ke riso Jesu. Le whamoe moe ola lea o mwhai e o na maua i mātou. Lea lava whamoe moe le lumana i wa umana i sao nia moe i mātou. O leo lai whavavau. Whawtai le tua. Whawtai tele. Whawtai mo le manuia ma leo lai whavavau e sao nia. Whawtai o lo mātou ola i fo i nei vai taimi le tua. Mātou tangata o lo malo. E ui lava mātou te le iwa ia lo malo. A o lo mātou ola i le tua mātou lava o tangata o lo malo. A wa o mai ia e mātou le tala le lei o le malo e peo na o mai e Jesu Kristo. Le o mātou ola i pe le nei lo langi. Ai le o i mātou ni tangata o lo langi. Whapatei le tua wa o mātou te patau la i lumanai. I le o mai o lo malo e whatuina. Ma vea Jesu o le tupu. O ia o le Mesia. O le angata o le aia o mai e le manuia ma le whaolutanga mo tangata Israelu. Ai o le ave fo ia matupu ia i mātou uma. E lo malo le mileniuma. Mātou wala watu le e fiafi. Se ia whatasi mai ma whauina na mātou mta upu nei pō. So ni mai le amteina. Se o lava fo ilon whai unga. Ia whetalai lava oe ma o mai oe wa mātou te le i loa umalau a whionga pa ia. O olo i aile ato toanga lo i ele me moni. Ai mwhai ona whauina i mātou ne whiafi le mātou whalongo le mātou tautala.
mo mātou amelo upu le tu e whailea mai moi mātou. Mātou te manuia maolai. Whamanuia iau tangata le fiafi o la mātou mafuta ala le mātou mta upu whale nganga. A mai alawa nei mea uma male au nanga. A mai le whatau wa ai ai mātou. Ai e fo i atu i atu o ele vi inga o le whamanu o le mamalu o le whanitanga. Nei maso umai o le whavavau. Ono Yesu lo mātou lii mo le mātou whaolo mo le mātou tupu. O mātou talo atuai. Amen. Ia patalo fatu fo i le fiafi le ia o le whasausango fo i a sio tātou tunu pele Samoa i nei fo i taimi o tātou mafuta ai wa mai ele tu nei amano matingo fiu te tai mai lo o tu se fu mo so matu wola fa no ino fo nei taimi matingo fiu hi tātou sanga i ele tātou pol klame masani le nei o le tutu le Upega ile Loloto e pio na masani e son fu te tasi o fa tai ai le tu e vi le tua ia fa tai lo na nga le lei malo na fa maoni a wa o te tai mai lo so fu ia mai fo i lo nei tangata o lo maua pe i ta o le manuia maleola mai le tua so e whafteia i le tua i me o malava nei fo i aso mātango fie tātou maua ia vi ia le tua me le whatalofa tua i ia o si o tātou tunu o le fiafi i lau whasausaunga Samoa mai lau fo i au na le tua mautou msiofo so se tō vine i nisi o uso matu whawhine e le tala le lei o lo mafuta mai matapo i mai le fiafi whatalofa atu ia te oe le nei fiafi le suafo Yesu. Whatalofa i tupu mai e o si o tātou tunu. Ta māma tina mātutua. Le ngata foi lea ia o a inga uma maununga lii, mawhanau talavau, mawhanau iti, ini si o mafuta mai le fiafi, whatalofa atu ia te utau, whatalofa. E nai o tātou tina ta māma tua le fiafi a mese foi. E ini si o tono mauta ngase, tono falpuipui, o lo mwhai o mafuta mai le fiafi le tātou pol klame whatalofa atu ia te oe nei po. E le whaangaloina le tātou au whaingaloenga nisi o ngā lulue fo nei po. Whiangai e fo i matiute mawhai vo le fiafi whatalofa ia te utau. E fo steimi e whamai a ngā luenga matiute fo ia tu i ainga iei le file mō mo le sanga le mō le tua. Taita i atu i tātou i o tātou ainga. Nai vi ia pēr le tua. E whatalofa atu le mamalu o Samoa o nofo mau i tu e fia o le nei ke lope o lo tātou iai. Po whela fo se atu nu o lo e maua mai el tātou pol klame le nei fiafi whatalofa atu. Ia te oe ma le whaloalo e le suafo Yesu le tātou li i mo le tātou whaola. Ia, se lawa fo i tunu o lo tātou iai, se fo i taimi, se ngā solonga fo i o le soifuanga, ia mai se fo i o taimi tātou te ola ai, ma whai e tūte mga luenga, ia a o lo tātou tā pua i le tua e tō tasi, o i nā o lo whapena, ia ono tātou whitai ia i le aso, ma le aso e alo i tātou tāro sanga wa te loa, ia tātou Samoa, i talo lava mo isi Samoa, talo i nei iei le, anga le leim whamnianga whasafua le tua i si o tātou tunu, mea lea ia, whatalo whatua ia tu tau, po whelava se meo e maua me tātou por klame i le nei lalo langi alo tātou iai, patalo fatu ia to e le suafo Yesu. Ia ele whangaloina nisi o lo whapenaona, o mai foi ma si mai tonu au kila nei, ia ono foi o mawhtanga e kalisia o ainga, ia le ngata foi lea o whalewelawe le nei soifuanga, o mafuai o na asiasi mai foi mo o mai le nei ai au kilani whatalofa ia te o tau e le suafo Yesu. Ia i foi steimi e se aso e toi te liwa i whainga malanga, ia i le alofa o le tua te iatu lo utu soifua, i no o ainga matunu o lo o au mawai. Ia whape fo i Samoa, pe atu e fo i atu si o tātua tunu pele, alofa le tua, pui ma leo leo, ia te o tau. Ia e le whangaroina fo i nisi o lo mafuta mai nei fiafi, o steimi mo mua lava le nei fitoa e whalongolongo mai e le Paul Klamel nei o le tutu o le Upega ile Loloto e whapitoa. Ia lau whatalofa ia ato e nei Paul suafo Yesu. Ia whamanuia atu le tua ia ato e tuso le tātou Paul Klamel le fiafi. Ia e whatalofa i le sunga ia sau le fiafi. Ma ngā lue to lua atu masau, ma lola wa sau lunga lue. Ngata fo i lea, au whainga luenga le Radio Samoa.
lo le ngā lulu le tau tuaino si o tātua tunu, whamuia la le tua, ia sau msi o na inga, le nei fiafi ia ma haso uma, ia le tua le nei fiafi, tātua maua mai foi le nei taimi mātanga o fie Samoa, tātua mai tātua te tal noa, le fionga pa ia le tua, ia le whaangaluina si o te maa lua man tu si o te mai a whasavalu, pe ia tai ao e malanga tu e foi Samoa ina ona o tūlanga o ni mafuanga foi le malfia i tonu ainga manu, lofa le tua te tailo whainga malanga e te o te maa, ia alo songa foi te akono, si o tātua e kālisia, tu e te leo mai foi, ia, tu e whailoa i manuia. Ia le tua le nei po, ia tātou, ai le nei vai tau o soi fuanga Samoa, se lava fōlinga o lolangi, o loo iai, mōli mawina lava, ala ai le tai ao, ma whaalongolongo fo i tala fōu, o loo whapenao, na o mai ala i lunga o le media, o le tai ao ma le fiafi, oka i te whaalongo ina, i te langona ina, ne matautia o mea ua o iai le nei lolangi. Ma le matautia o le suinga o leo langa, ma le soifuanga leo tātou iai Samoa, uso mtua whawhine le le. E leo toi tutusa le, ia le lalolangi le nei vai taimi. O se lalolangi ua iloa ma ua manino le tātou wa ai pa tātou wa ai mai le tu whalenganga. If we look from the Christian perspective, and we can see, obviously, clear, that the world is changing. Wa sui me umalama. E le ngata la ua sui le lalolangi whanatula. A o le lalolangi fo i whaale nganga. Ua matua i matautia lawa sui. Ma ua whataunu ina. A whai o sanga te muli muli lava i walo anga ma a fionga pa i ale tua. Pe a vai le whataunu ina o le tele o mea le teime o Yesu na walo ia. Mai se foi o le valo mai anga i vai tau ne o tātou iai. Ona e loa lea ma o loa. Wa o mai lava teimi e whataunu ina ai mea o malama. O lo ua valo ia ina mai e le fionga pa ia le tua. O lo inga so stangata lava e talitonu e iai le tua. Mai iai ma le wha moe moe. Ma le toia fio moe o Yesu. E le o toi ola wha sama noa, e le te tau ona toi ola wha tamala. E le te tau ona toi ola wha sama noa stangata e talitonu e iai le wha moe moe. E toia fio mai Yesu ma e iai le ola e wha vau. Ma o le fo la tātou te i le fiafi, na tātou maafutanga le fiafi, pe a whai o e maafuta me le fiafi. E ese le tā ua o le tātou mta upu, le tātou te tala noa ai. E winga i le malo le tua. Ia pe whata wina e lava le upu le nei, o le malo, the kingdom. Na tātou tā ua i le amatanga o le tātou mta upu. E lua ni malo wha le nganga o lo iai. Ma au te mana o fo i to e ta watu i ato e le nei fiafi. Te mana o e to e wha manatu atu i ato e le tāu o tele. O le amatanga, la introduction, po le whailo ina, po le amatanga o le tātou mta upu. Sa ufu fola tuai ina ia e loa ma o loa. Le tuai ngā lalo langi lea e tātou te olai. O le lalo langi o lo iai ni malo se lua. A o nei malo e lua wha le nganga. O lo o i tonu o se lalo langi po se malo foi. Se tasi ai o le malo lea, o le malo wha natura. O lo inga e lua malo lo iai li teimile nei. I tonu o le malo wha natura. O le malo wha le lalo langi po le lalo langi foi. Because this world is a kingdom. A o le lalo langi foi mai e yeilo nali.
o le alii o le lalolangi. Po o le ua whapena o na iai se pule lava na watu e le tua. E whai e lona sa olotonga i le lalolangi nei. E le lalolangi le nei, o lo tātou olai, o le lalolangi whaanatura. O le lalolangi i mawhiono o tātou vaia. E pi fōlinga mai o se lalolangi o loo pule, ma o loo iai se control a satani. I le tele o malo o le lalolangi le nei. Ai uilea. E lua malo whaale ngangolo i tonu o le malo le nei tātou, po le lalolangi le nei tātou te ai. Always two kingdoms. Never three, never one. Always two. The conflicts of two kingdoms always exist. E iai lava malo i e lua i tonu o le malo whanatura. O le malo le lolangi wa aia mailo atu o lo tumu waifai ngā malo le lolangi o kapeneta o malo o le whaatemu kalasi o whaakomenisi o le lolangi le leo te whaatui o le lolangi whanatura. Le lolangi e wa aia tu i aima o lo e nofo i tu tonu o se pulenga se malo. Peo no mātou iai fo i mātou i nei i New Zealand, Australia, o Samoa, Amerika, tele o malo whanatura, o malo i o lololangi. A o le nei lololangi atoa, Samoa. O lo iai malo whaale nganga i e lua e le o mawhaiona wa aia. Two kingdoms that are invisible, that we can't see. O le malo, o le malamalama. Ma le malo o le pongsa. O le malo ke riso. Ma le malo o satani. Lea tātou te iei te menei. E lua lava malo. E si o tau tua ia oi wa umana u whai atu e mua, e si o tanga o tu e whai atu. Whai atu ia tu elementa au le nei. So se tanga taola. E lua malo o lo mwhai o naola i te menei. Pe mwhai whono tātou whapea, e lua i tu ai ngā lalolangi. A whatu las whate te inga. O au. E lua malo lea mwhai no uolai. Tangata ola uma, e pei o au, maoe. O lo tātou uola i tu tonu o le malo whanatura. Tasil na. A o lesi la malo e lua i ai malo o lo e ai, po le fau te ai. Watu pēa umwhai te inga, o leu te ola i le malo whanatura. A o se tasi o malo whaale nganga i e lua. Can't be two, can't be both. A o se tasi o malo whaale nganga i e lua. O lesi le nā malo o leu te olai. Po lesi fol nā lalo langi o leu te olai. Nana wingala. Tangata uma o le lo langi o lo ola i le malo lea. A visible kingdom. Le malo whanatura. O le malo i aiona tupe. E aiona lawele ele. E aiona tangata. Siksengi a New Zealand. Salona siksengi Amerika. Siksengi Australia. O le identity na o le malo. Lea te iai. Te nofo mau ai. A uisi la malo i e lua. A whai e tele ola i lisi malo. O nai te ola i lisi malo. E lua i ai iau malo. E lua fo ia o malo le o te olai. Ma i eilo o mautino. O lea o te ola i le malo wha le nganga. A o le malo ke riso. I'm confident today to say that I'm not living in the kingdom of darkness, but I am living in the kingdom of Jesus Christ, the kingdom of the light. Alau te mau te ola le malo le malam lama. Amen. Ia e whai pēa le whai unga le tua, ia wa ana le tua na te sile fio tātou o langa. But ia
ia low conscience, e ia low langona, e te ilo le lei e lava, po feo ma lo fa le nganga ia. E te pilong iai, e te tangata anu iai, o lo e sikiseng iai. Pe ono fa iatu, e le mwhona e tū le wā. You can't be lukewarm and stand in the middle. Either one, the other side, or the other side. A whaia le malamalama, o le pouliuli. A whai fo'i le o le pouliuli, o le malamalama. O le tele lau tangata, o la tangata ola ile lalolangi whanātua lea. Mai iru te tonu o tangata ola mai le lalolangi whanātua. Na tātou ola maia ile mā lo o Satani. And that's the reality, because we were born of sinful nature. Sa tātou whanau maola mai i se lalolangi e a awhia hai tātou e le angasala a tamu maeva. Ai whaafitahi i le atua e peon tātou te talo le ne fiafi. Wa iei se wha moe moe o le tangata ola. Since Jesus came and prepared redemption to redeem us, yes, we have a hope since. Wa iei se wha moe moe o le tangata sa ola i le o langa ma le lo langi whanātura. Ai na whanau mai o ia i le lalo langi whaalea nganga. O le lalo langi pongi sa. Pū lea e Satani. Langa tātou whanau mai lo le lalo langi nei whanātura. O ko meki au no tātou ufale i le lalo langi whaalea nganga o le pongi sa. O le lalo langi yang sala. Al mele o le ma losi mai ai o onga al tuspa ia mai se lava o Paulo mai se fo Iesu Kiriso pe ona iai le Ioane tolu mata upo tolu le evangelia Ioane o lo fa mamafa mai a Iesu le o onga il meta ole toe whanau. Born again. You have to born again. We have to be born again. E ta tau on tātou toe whanau. Aisa, langa tātou whanau mai ai o tātou tina, o le whanau mo mole na. Whanau mai a ngai i le lalo langi whanātua le nei. Ai na whanau mai lo le tangata. A vea lo i o le tangata ang sala. And that's spiritual. O lalo langi na e a awhia ai lo nganga ma lo nganga. Il meta o le natura whaleanga sala. But Jesus was telling Nicodemus, whaiatu Iesu ia Nicodem, te tau ona e toi whanau. Ma Iesu, a le toi whanau le tangata i le vaimaleanganga. E le mawhai ona sao atu o ia i le mā lo o le atua. Na, ma le tele o nisi o aonga. E a mai ai le manino o le mana umia o le laasia ese mai e tātou o le isi lalo langi le an tātou o la mai ai. A spiritual dark world of sinful nature and damnation. But we have to be transited into another. Te tau ona suia, be transformed. Suia se mai tātou mai le lalolangi ang sala, ma le lalolangi pong sa e pule ai Satani, malona malo, a ngai i le malo o le atua. O le fiafirale nei, o te whiwhata waina i le malo o le atua, ili taimi nei. So we are going to talk and emphasize the kingdom of God at presence. Ili taimi nei. Whataua ili taimi le wawa tele taimi le antatu tala noa ili malo le tua.
i le tuanai. A le nau ta ua la matanga, o le malo le tua. E tolu avaenga. O le past, le ngitatu tala noa ai, le tele o mesa iai, mai lava i kenese se ia o mai lava, i le tusia malaki, o na koma lea po o iele break, le to i la ngona ai le si ufonga o le tua po sana perfecta se i tuu mai. Se i ta pena Israelu, ia male lalo langi foi. I le o mai, o le vaenga lona lua, o fuafuanga le tua. I le saule o le tupu lea, po o le mesia lea, ua leva o na valo ia mai, i le whenga inga tuai. So o le malola le tātou tala noa, po le vaenga o le malola le tua, le tātou tala noa ai. Ia, le tātou tā ua malo e lua ia whale nganga, o le malo le tua, ma le malo satani. A o le tele o le tātou tala noa, o le tātou ti tala noa i le malo le tua. Ili mana umia tātou le tele o se tala noa i le malo satani, le anga ele o se tātou malo le na. Ai mana umia le tele o le tātou tala noa, i le malo le tua, ina ia malam lama. But as we go through, we are still going to bring some accounts, some information. Ai wile, a o tātou tala noa i le malo le tua. O le lava e whai ma au mai ai, ia ni mea e whaata tau a ngai i le malo le pongsa, i le malo le o satani. Nang o lea lava i le white na inga. Always a conflict between these two kingdoms at present. Il te mil nei. Amen. O le atonu lava ia le vaenga e ta o le malo le tua i te mil nei. What exactly is the kingdom of God in the presence? Il te mil nei. Whawhaingo fie, a mata mai le teimi na whanau a Yesu. E o mai lava i le teimi le nei tātou te iai, se ia o atu lava i le teimi, e toia fio mai a Yesu, i lona toia fio whalua mai. Kawa atoa ai le teimi atoa lea le maa lo o le atua, i le teimi le nei. Wa mwhaiona o tātou whapea. A tātou tala noa le malo le tua, le tala noa le teimil nei, le ai. Teimil nei tātou te iai. Le ai tātou te o i le teimil na a mata mai ai le malo le tua. I a keriso Yesu. Lango ia lea. Na whatau nui na ai le valo anga le tua tele o perfecta. Ele ngatala o perfecta le teimil o perfecta le whengeng tuai. A o i lea na whanau mai ai, pe na whaatau nui na ai foi. Le tūlango leo o mai a le tama le whawhine lea na tātou walu i eina. I le kenese tolu o lono whai upo e sulma le lima. E ui ona e tala noa i le ngā luenga le tama le whawhine leo le a whai o le aia tui momomo ina. But we have to talk about his birth, i lona whanau mai, e te tau ona ngai loa ma malama lelei. Lei e le te i o i le whatau nuina i lunga le sa tauro o lana mission. Ai o Yesu na whanau mai. Leanga e te tau fo i ona vava ai ma wha alo alongia le tele o isi. O isi valo anga e winga i le whanau mai o le tupu lea, le whate te ingo le isai e fitu. Mai e whanau mai le tama, e ilo na ua le malo, o le silisili ese, o le whaipule, o le ami o tonu. Tātou te leo saola ili sātau. Ai te tau ono tātou vā ili inauma, vā ili inauma. Ia me whātatau ili tama lea, ili mesia lea, ili tupu lea, ili whaola lea, ili whengeng tuaila. Yes, sāpalo ia perfecta le fio mai o le mesia, isi taimi ili lumanai. Tele. Le lava staimi e whaitau ai mawili ili ubo mai aka ale tele o valo anga. E winga i le fio mai o le misia. Po le tupu lea. O ia lea. O le a ia whaataunu uina ia folanga uma. The promises
the prophecies in the Old Testament. Whaataunu ina atu ai male tama le whawhine ke ne se tolu alono whaipu sumalima. Na o mai i le whenga inga whau o nā whio mai ei lea o le Mesia lea na whorwhalaina. O ia lea o Iesu Kiriso. O le atali o Tavita. O le atali o Abrahamo. Fo tatu tatal noana sa ili mai le tua se tangata e amata ai se nuu. Mo wai se ainga. Mo wai se whawhine. Mo wai se tamā. E awala mai ai ia le tupu lea. A saule matei o mtau mua whai mai. O le tusi le nei le ngafo Iesu le atali o Tavita. O le atali i foi o Abrahamo. Amen. Tamalea. A le whanau mai lao Iesu. O ia e le ngata o ia o se tangata ato o toa. A fully human. A o ia foi o se atua ato o toa. A fully divine God. Tusa lelei. O ia o se tangata ola mua lea ina ua mawai atamu. Atamu wala tangata ola mua na ola ile, na lo langa nei, na natural word. Mama to to ile sanga sala. A lefto a wha luei na le tama lea. Tangata ola mua le ato toa. Ma fato ato e mawai leo se tangata ola ile lo langi nei. E pei o atamu a o lei anga sala. Ile tūlanga o le mama to toa ele aisi anga sala. No o iai. Mantua foi. Usum tu wafi. Na sawa tamu mua ina ia fai o ia mawha manuianga. Mo tangata ola umai tusa o le pule. O le pulenga. Na avatu iai ele atua. O se pule whatupu. God present Adam, the first Adam. The authority. The kingship. So that he will reign and rule over dominion. Ina ia pule ai me uma. Ai pitai. Na vea ai atamu. O se awala wa ele ai li tangata. O no la nang sala. Na fio mai lau Yesu. E pe o na awina mai o ia lon tama. O ia o le Mesia. O ia o le faola. Ma o ia fo o se tupu. Amen. Ia tai tutusa lele ia le winga upu ia o le Mesia mo le tupu. Sa leo te tatu wha manu maina. Ese a ono recordings a. Ai fo i tangata e peru ma la tu wha ngaina. Tu mai ia i ma ngangana ma le ngangana e leni ia ua. Ai tutusa lele lava. Amen. A lela ua fio mai Yesu. O le na valo ia. Ina ua wha nau mai o ia. O ia o le tupu. Whanau mai Yesu o ia o le tupu. El tusi ma tei o lon jau pe lua lon fai upu e lua mai ei. O upu ia la au makoi. Po feo ia ili whanau mai. Le o whanau mai o le tupu o tangata i o teia. Awa ua mātou wa aia lona whetu isa sae o na mātou o mai ei lea e ifo atu ia teia. O ni ngano le upu tupu. Tupu o tangata i o teia. The king. The expected king of the Jews. If I may to say mante yo lava lusu maltasi fa upu lima. Sa tia mai Yesu ile asini, fa mai la ile. Wa ala langa tangata. Fa mai yo to fa yatu ile tama fa fine siona. Fa auta o lo o fio mai iat oe o lo tupu. Wa anga malu o ia, o lo o tia ile asini. O le tamai asini foi. Amen. O lo tie mai a fio mai ia oe o lo tupu. The king. Lukom tau mua vai po tolu suma le lua mal tolu suma le tolu. Vai atu ele angelo Gabrielu ina o sau e fa so tai mai Maria fa mai e sili o ia oi le tamale la fa no mai. E ta o foi o ia o le alo le sili ese. E foa i atu ele tua le no foa li o ta vita lona tama i ateia. E fai ei o ia matupu i le aingo ia kopo e whaavavau o lona malo foi
e lea i sona ngā taanga. Taimi o le a whanau mai Iesu, a lea ua tau atu, whaeloa atu. Le tupu lea na walo, ia lea le a whanau mai. Ia, ina o whoelai na o matua Iesu, o le taimi o na popua ngā, tatu o sao al taimi na ua tol sifuru o tau sango Iesu. Tol sifuru tolu tau sango Iesu ua whai lona wha sinonga o le amaliu. Fesilipi lato ia Iesu. Le Ioane sifuru walu whai po tol sifuru malfitu. Po oe o se tupu. Fesili lea pi lato ngai ai le whai po tol sifuru malfitu. Po oe o se tupu. Ai tali Iesu. O lea lava, o au lava o le tupu. Yes. Yes, church. I am a king. O le tupu. Iau I mau ia pru mea I tātou. Whamaunia mea I tātou. Mea o maia na walo ia I le teimi utua na I atu mafuafuanga le tua lona malo I le teimi o tua nai lea ua saule tupu. Lea ua saule atamu lona lua. Lea ua saule faola. O mau uma le whenga inga fōu pe ona o tātou whalonga iai. Whātu ato e tā ua ina I alava lea o se moni au se tupu moni. Talu mai fuafuanga le tua ia atamu I le amatanga. Aisa, awa o tupu uma o Israel, sa whaia. O ni tupu sa ua wai uma mai I no whaali. Ai mana tua, tātou tala noen vaso lentene. E le I whina ngalo ia I le tua I nei mau tupu. Ai ona ua lātou vinga ma o lātou whinau. E whia whaiso lātou tupu. Ai na finangalo le tu e tasi ale tupu. Whailo na nuu. Ai tasi ale tupu mai le langi. Wana o ia o le tupu. Ai au maila na au whainga luenga o wha masino. Ma whaita au langa. Wa lava tangata I e au mai. E taita ina I lantou ma vatu I ai. I ana polo inga mana tu la fono. Mana au taua. E pui ai lo lato wola se ia ho lava until the king, the Messiah will come. Ina ia se ia ho lava ina whaatau nuina. Fuafuanga na mana o mia I se nuu. E ati na ina ma ia maua ai se ainga, maua se tu ainga. Ta pena ai se tupu e sau e whai ma tupu o le nuu lea o Israelu. Male lololangi atoa. I le lumanai. Forehand. I le lumanai. Ai lo le teimi lea o le whengeng tuai. Amen. Na ile mo mor Samuelu mta upo e valu. Upo e fitu ma le valu le fisa tatu whaita wina. Fina watu le nuu ya Samuelu. Mai sa mātou tupu, leanga lau whanau Eli. A lau levan vava aianga I tupu o le si malo. A o lantou wa na o se nu, na o se tu nu was just a nation that God created, established, so that God can find a family, a mother, a tribe to bring forth this Savior, this King, His only Son, Lord Jesus. Au mai e ilo nā tali I. O le tupu lea. Amen. E le whetu e le tu whetu ro le tu ia Samuelu, le whaitatu whaite uina, whetu le wheupu e valu. Ia, usi ta ia I le nuu. E tusa o la tō mana onga. Awa, e le oe o la tō la fo ina. You are not the one that they forsake. It was me. It is me that they forsake. Fa mai fai unga o upuia ale tua a ua la tou la fuai o au ia le faia o au ma la tou tupu
So o le taimila, o lai whai le tua mo lātou tupu. A o upu ia le tua. Whai mai, o le lātou lava filifilinga. O lātou filifili ai, ina ia le to e whai au mo lātou tupu. Maninoa, tātou to e fo i maianga e il misia o le whengeng fo. Yesu Kiriso. A masala o le fisili le sa le fisili sa i manatu o tangata i utai e le teimi. Na lātou loa ai Yesu o le misia. I le aso o le laupama. Na so lenti ti e tua Yesu le asini. Salo e o le lātou fisili lea. Po le ale tu ai ngā mesia i ai le atali o Iosefa le tama Maria. Hau levan tātou whaatali i se mesia. Ova le 5 se lau tau sanga o tātou whaatali. Ova le 5 se lau, le vāro 5 se lau ma le 5 se lau tau sanga le teimile o Sakaria na vālo ia e Sakaria le sau o le mesia. Sakalia iwa whai upa iwa. Ale la lau ti atu le tangata tātou whaatali le asini anga i tonu o Jerusalema mai le whai to i se sai. Al tangata la lea. Ai se o tātou o se o tātou vava ai. Po le alto i ngā mesia i le mesia lea. Ia man tau lia fo ila manatu o tangata, whaal tangata. O le to tele lai malama lea ia Yesu. Se o le tamaititi i la. O le tamaititi o le pito nu ula i la. Se o le tamaititi vo i le. Whai ale la whale ka muta malonta ma. Se lea i ngai Nasareta. A o te ia i le va i atu le aso lea. A wafo o lai whaata le tali i se va inga mua la tu te va ia i se tangata e ti atu i se tamai a sini ai anga i atu i le whai to toa lea i le tu i sa e anga i to tonu o Jerusalema la tu lo lea le fulfillment lea o la tu o le walo anga le la tu perfecta o Sakaria tau long tau fituli e tusa ma le mea laifa mai Sakaria o lo e fati lo pama ia maala langa o aluatu le tupu i siona. Ai ke i le sa o le tupu. O le tamaititi i lala. O le tamaititi i walewa na la tu baba ai. Ai sau fo le tamaititi le inga o matua o torsu tau sanga sau o fia kama mawhai e sau mai nga sau mai le langi o ia o le atali o le tua nga sau tau mai le malo le tua. Awai le lufa fo se i ana. Na sau le asini a whamai o iole. Lona wingo le mesia lea. E na lātou fia i loa po le alto i ngā mesia. E ia Yesu. Ma o le tali moni o le visili lea tangata i uta. Ia pe a whai na lātou visili e tusa mo lo lātou. Tau fituli atu le aso lea. Ma o lātou ofu. Ma o lātou laupama. E te alo le tali moni o le visili lea tangata i uta ia. Po le alto i ngā mesia lea usau. Le alto i ngā tupu lea. O le terimoni al visili e tangata i utei le aso lea. O ia o le mesia au auna. O le tama lea, o le tamaititi Nasareta lea. E le ngata o ia o le mesia au auna. He is a servant Messiah. But he is also a suffering Messiah. A o ia foi o le mesia pua ngā tia. O le mesia o le a pua ngā tia. Ona o le fina ngalo le atua. Mo le faa o le tanga. Ia faa sauina mai le tangata ang sala. Mai le oti. Le oti faa le ngana. Kua mamao a mamafau fau tangata Israelu le tali lea. Mamao. Aisea. Their expectation as a Messiah was a Messiah to come as a military, strong, powerful military king. Ia saule la to Mesia o se Mesia malosi, military, toa, o ia o se tupu e sau, ina ia whaato i laloina. Whaasao mai la to mai pūlenga a malo whanatura. Malo le lo langi a Mesia Roma. E le teimi lea. O le ale fina ngalo le atua mo le Mesia pupua ngatia.
o le whaia leo se tōngi ola mo le tangata anga sala. Ona o le atamu mua mua. Whai le wha o le tanga mo le tangata. Tangata leo ua whano. Ona o le anga sala atamu. Le ulua i tangata. Ia po le ulua i tupu o le atua i lunga o le whunga i lele. Tātou wa ai li tā ua o le fio mai o le Mesia po ngatia. Nā fio mai o ia, ma whaasa tauroina o ia e tangata. A o lona whaasa tauroina, whaatasi ai ma lona toi tū usum tua whawhini. Lona toi tū mai. Sa vea lea ma mea, sa ma whai ai o na whaataun wina, valo anga uma, ma folanga, sa valo ia ina mai e perfecta, o le whengeng tuai. E misa Isaia. E winga i le Mesia popua ngatia. A suffering king. A suffering Messiah. E leo se Mesia sau, the glorious I ona mamalu pe o le mea lai whaatali e Israelu. Ai sau. Sau I awala maua lalo. Sau I awala e le I maa fauwina e tangata. Ese mai lava I mea I maa fauwhaunga o tangata Israelu. Na sau o ia o se Mesia. O ia lea. O le Mesia na folofolaina. He was a messianic promises. O ia le na folofola mai. Whaataunu ina mea mfuwhanga le tue winga le malo. Taimi lau le whenga inga tua usum tua whawhine. E o mai lava I taimi o Yesu le whenga inga fau. Sa whatel tali Israelu le taimi e fio mai eila la teo Mesia. Ne onga pea no vayat. Sa tele ina la teo whaunga ina le upu lea Mesia. I le lantou scripta. Ai leo le upu leo le tupu. Ai sea. Ia o nei upu e lua, usum tua whawhine, e tutusa le leia winga. E whaatatau I le tangata I eise pule, the ruler, the high ruler. Awe le tupu, he's a ruler, pule au au. E whapena fo I la le Mesia. O ia o le tangata pule. Ai na mahalosi le whaonga inga I tangata I utei o le upu Mesia. Ona o loo I le lato tuspa ia. Ai whaata taula lo lato tele tonunga. I le whaonga ina o le upu le Mesia. O se o le a whaauina. Because that's the meaning of the word Messiah. Messiah means the anointed one. O le ua whaauina. Matau lea la o le upu lea. O le ua whaauina. The anointed one. E whaatatau I lato suahu u whaauina e whaauai au whaitaulanga. Ai special of foi. Le whaatau ai o le whaauina ai. O se tupu. Amen. The anointed one. Nea la malala te whaatali le lato Mesia, e fio mai. Whaatau nuu ai le whengainga po le, perfetanga na ave le tua I ata vita I le lua Samuelu, tau pe fitu. Lo wata lii. E le se ngata anga o lona malo. O ia o le tupu. E whaava vau. Le la ilo le leia Israelu. Tangata I uteia. E saule lato Mesia. O le tangata o le asau e whau uina o ia. E whai mo lato tupu. E le ngata la e whai mo lato tupu I le lumanai. A o ia foi o le Mesia o le a ia whaola ia I lato. This Messiah is going to be a savior, a redeemer for them.
Ai le o le redeem le te tonu i tātou. E le redeem mai le angasala ma le malo pong sa le tātou tāu le amtanga. O le redeem mai e le power fa le malo o le lalolangi. Mai a Roma. Yes. O le latou te tonunga la lea. Ia saula latou mesia. O se tasi na te whaasao loto ine i latou mai se isi lava malo si angolo iai. Lea la sa latou whaatali tali ai iso latou mesia po se tupu e sau mai le leina o tāwita. E fio mai matoe au mai a whaatasi ia malo e lua o Israel. Yuta ma Israel. Ma whaatuina le malo o Israelu i le lalolangi. Lea lava e whaatali e o mai lava le taimi ni, lea lava e whaatali. Au tātou lau Kirishana. Ia. Salo, ia o le tātou wa ai, fo i lea ia Yesu. O ia fo o le Mesia. He's a Messiah. Mo i tātou. Aisa, na ia lavea ina i tātou mai le malo le pongisa ma le oti wha le nganga. Ai leo se malo wha le lalangi. Ile i sau e lavea i mei tātou mai se pūlenga a se malo wha le lalangi. Lavea i mei tātou mai le malaia o le oti wha le nganga. Alisi la upu e wha tāua tātou Kirishano sumtua wha whini. I o tātou tuspaia. E tele no tātou maua i le upu Keriso. Yes, langa leo tātou whaanga ina mwhata waina la. Le upu lava lea e winga whatasi. O le Keriso. E tutusa le leia alo na winga ma le upu Mesia. Langa le upu Keriso le upu eleni. Christos. O le o wha wina. The anointed one. Tusa lei. Lei ma se nga ma le upu e peru lea. E tuspaia e peru. O le Mesia. Amen. Au tātou le Keriso. Whaatau lava i le metasi. O le ua whaawina. O ia na te whaola mai. E whaifo ia matupu e pule au au. I o tātou o langa. Ma o tātou lalolangi o lo tātou o lai. Sakaria iwa lo no whai upo iwa. Sa whai tawina wai tā ua tele upo o le tātou tala noa ai. I walo anga na walo ia mai e perfeta. Lesi lea perfetanga tā ua tele. I le tonu le fionga pa ia le tua. O le tusi le nei Sakaria. O lona mata upo iwa. O lona whai upo iwa. Whapea lona whai tawina. Ia e matua fia. O oe le tama whawhine e siona, o le tama whawhine. O le tama whawhine. O le tama whawhine a siona. Ia alanga fia o oe le tama whawhine a Jerusalema, whauta. O le alu atu lau tupu ia te oe. O ia o le a mi o tonu, whalongo iupu ia. Ma le whaola, e anga malu o ia. O loo ti e le asini o le tamai asini foi. E vai e ova le fase lau tau sanga le teimi o Sakaria. Ova atu ma le fase lau tau sanga. Na valo i ai le ti e mai o se tangata i le asini anga i Jerusalema. O se teimi umi tele. Au te tangata i utei e le ai atu le tae aolea. O la saul tangata. Ala usawa la sing. Usawa. Anga fa pesa we alu se si fai to o fai to fo es fulu lua o le pa Jerusalem. Anga fa pesa we ui atu fai to o ia, pesa we ulu atu fai to o ma moe, pe ui atu fai to o mefekato, pe ui atu sesia fai to o vai, bol fai to o vai puna, ana saule asini le ulu atu sesi fai to. Eleve vesi Israelu, eleve vesi uteia. Le anga fo i tasi lava le fai to e te tau ona ulu o tuai le asini le ape a whaiva aia e iutei e se aso lumanai. Wana o le fai to
inga nga e pole fai tu toa i se sae, e whaasanga nga i le maunga olive. Paule o le fai tu toa e ulu fale atua i le asini lea. O vai atua tangata. O alua tua ala asini. La o atua i le. E whapi whakura whakukua kua nga i langa mai loa tangata. Ia me se la le motu o tangata le ana muli mai a Yesu isi aso e tolu i lumana i atu. Le ana o mai kalileia. Le mea sa maua Yesu e le tele o tausanga, vaenga o tausanga i e tolu o langa ministry. Alo fo i mai Yesu i uteia le o sauma mai le crowd to tele. Ai na o malo i ufa te tele ina lal to tele tangata i e surround lengo ngofo i le vai atu. Wa luatul tangata le ti atu le asini. O le whaataun wina leo le valo anga. A Isaia, o ia Sakaria. A lo ta ua fo ile matei o lona mata upu. Lusu maltasi fo upu iba. Le motu o tangata ua mua famai o le motu o tangata ua mua muli atu. Wa ala langa ila atu ua whapea mai o sana ile alo ta vita. Ile ta o le aso lea. Ia manuia le fio mai le suafo le li. O sana i mea o pito alunga. Ia vaila ile vala awa tangata ile aso lea. Famai Hosanna. Le upu lea Hosanna. O le upu e Peru. O le winga o le upu lea. Faola mai. E lua upu olo ia i le upu lea Hosanna. Hoshana. O le vaenga mua o le upu lea Hosanna. O le Hosha alo winga. Save us. Ngai e tonu i ngā le upu Yesu. Nanga o le rutul na o le upu na e saua i le upu Yesu. Hoshua. Hosanna lo winga faola mai. O le winga o le upu Yesu faola. Upu a lea e saua i le tele o upu ia e pe o le upu Isaia. Faola. Yosua. Faola. Hosea. Faola. Pe fola upu Yesu, faola. Luinga la lupu lea. Hoshana. It means, save us right now. Hoshana, luinga, taimil nei, now. The urgent. Olvala aulea tangata. Esa lato perspective, o lato vava ai il tupu. Mal Messia. Lato fataltali. Lato expectation. Vala aua i lato. Hosanna means faola mai matou. Leaso le nei. Save us now. Alai ti a Yesu. Fiuai. Alai ti a Yesu. Boilo le lea Yesu. Me i loto tangata ia. Olo lato vala aua ngai i se awala fo i lea im whaiona whaola mai lato le pulenga Roma. E whasao mai lato le pule Roma. E leo vala au whaola mai matou i le aso le nei, whaola mai o matou nganga. Mana o mia se whaola tanga, si whaola mai matou i o matou o langa, i le malo po i sale a matou te ola ai. E leo wala au iai whapena i a Yesu. Le Mesia leo lato vai. A o loo wala au. Ia whai o le tupu, a whai o le Mesia leo levo. O wale whase lau matu whalongo le perfeta, matu perfeta saka alio valo. Ia mai le sau o le matu Mesia. A whai lau e sau, whaola mai matu le aso nei. Save us now. Ele isau Yesu e whaola i tātou. Mai se pule se malo fa military or a power of this world. No, Jesus came to save us from the darkness of the kingdom of the world. Sa we faola dato. La lava ye por kalame le tuol te mama Yesu. Ili taimi o le malo le ave visi ai ia ona so'o ma tangata Iuteia, tangata Israel. There will be
a time that this kingdom will come into hand. La yei fuafuanga le tua. Le fu tātou te loa, e le e leo yei teimi o tātou, e yei se teimi o le lumana i o le mālo lea. Ai whawewhea le teimi nei. Ala tātou whaalongo la, e le ngā ruenga o lona mta upu mua mua. Ngā ruenga mua mua. A lona whai upu e ono mo le whai upu e fitu. I lunga o le maunga o liwe la a fio Yesu langi. Tala no ai ma toi mafuta la to mafutanga muli mon so o le afio. E lungo le maunga o liwe o le afio i le langi. A whalongo le whai upu ono, le whisili la uli ia le ai la to still have this mentality in their mind, in their thoughts, that Jesus should do something before he departs. Pela to le usau i to tu mai Yesu le mana ma le pule e lon tama le o lo to tu mai o le la o sau lo e fai le me le ai fa kali ai le no fa longo la to visili o poto i la to ona la to visili ai le ia te ia o fa pe mai le li ona pone ea e te toe fuatai mai ai le malo ia Israel. Whaalava mai ale fesili lea oki a koe malpisingisi lea so lea. E se ale mea le mawhau. Jesus had a different agenda. E se ale mea le finangalo Yesu. O le tala le lei o te tau ona ngai mawhau o so. Tala le lei o le malo, leo le alu. A o te tau ona iei se motivate ai o lātou loto. I le whiau ma le polo inga nei a watu ia i lātou. I le mateo lusu ma le walu, iau tau o e whainu uma. Pa mai e le atu e teo le pule, watula ia teo tau. Wa tau langa i loe lau le ia. E le o toi fia tala no a Yesu i se malo e whai lungo se whonga ele. Pa wal mea le fina ngalo Yesu. O lona malo i a whaatele. And this is why I prepared you. This is why I called you to follow me so that I can nurture you. So I can prepare your life so that you can go and take this good news of the kingdom of my Father to the whole cosmos, the whole world. A ese ale mea le pisa mai le uli, ma Yesu, ale ala oi ko sa oi, I le aso le nei, I ona po nei means now. Ese ala ua vai kua, ole alu Yesu, Tau fa Yesu o le alu. Tu sai malato fa mawaenga i le Ioane o lona mtau pe sumal fa. Fa mawai atu Yesu I upu muli upu fa mawhan fana. Wai lo lea lau lea. O mun fa tu Yesu ai la tau. Lea la walu. Awa tau te atu atu wale. O te alu o te sau. Ea watu o tau. Wai lo lea lau lea lau Yesu. Ai vai kwa lau lea. La alu Yesu. Ale ai ri fa ile malo le o la fa aku ya rom fa pe lau lea lau so. Alu ngi fo Yesu. O le se fa moi o tātou ya roma. I le tātou safa. O le tātou pua ngā tia le iai. I pū lenga sawa a roma. Ko yoso ko ya le o fesi. Le lo foi po peteru. Ma Yesu, o le e ua e toe sau e fuata i le malo mo Israel. It means to re-establish. Ko e mai kua, ko e mai malo e lua Israel o toe fai lo le malo Israel. E whalongo la le tari Yesu. What an answer, tari Yesu. A ua feta la iatu o ia ia te lato. E le tusa o na outou loa, o na pō, mo na tausanga,
e tuu ele tama I lana lava pule. Fōlinga mai, wa oke Yesu. Fōlinga mai wa kau oso ale iko Yesu, I ele e fio lon tama, ele e fio lang. Baba ele tan, fama ia Yesu. Ele tusa. Ele tusa o no tau loa. A tu la se si whaupunga. Fama Yesu. Ele o se mea ngai te tau o no tau loa. Po o se mea, se si foi whaupunga. Ele o se mea ngai kong kofi siri men. Kei mi ngei sole. Pa levan ko lengi o kol sanga. Ele ko mai ai. Tu tele o maua. You're not grasp what my vision. Tu kele o maua le mea lea. Fama Yesu. Ele tusa. Which means, ele o se mea ngai kong ko fielo inga. O le malo. Mai ele tusa o no tau loa. O na po. Mai Yesu, ele o se me tau no tau fisili ai, le taimi o le malo. Fa mai, ele o se me tusa o no tau loa, o na po. Ma o na tau sanga. Fa mai Yesu, ua tuu ele tama I lana lava puli. Jesus actually said, that was my daddy's business. O le mea naro ta mai pule ai o ia po le alta imi o le malo. A whalongo la le whaawawina o le mtau po Yesu. Look, listen to the continuation of the agenda of the moment. Mele Yesu foi pue var. Mele mana o Yesu la uli ia. Me Yesu. Se ai maua o tau le mana pe a fio ifo le nganga pa ia I lunga ia te o tau. E fai foi o tau ma moli mau ia tau I Jerusalema, moli mau ia tau, means the gospel, the good news about me, about the kingdom. Fai o tau ma moli mau ia tau I Jerusalema, amatatu I, Iutaia, Samaria, e o lava I turu inga ole lololangi. Anal menga kupul fai upoiva. Ona si itia ai leo Yesu. That was Jesus' last words. Nana uman fatua penga Yesu, o fatali le mana. A moe o tau le mana, that should be your business. Ta la ile malo le tua. Ai te tau ona moe o tau le mana. You need the power of the Holy Spirit that I will send. O le au awina mai le nganga pa ia. E wha mamana ina ai, wha au penga ina ai o tau. Tau te maua ai le loto te tele tau te o ai. A matatu I, so atu lei titi o tau tangata I uteia. So atu isi o tau uso lai lunga, Samaria. Ono o tau o I lola ia lea. I turu inga uma laulangi. E ave le tala le lei. E tolu te usanga na whai aile ngā luenga le misia. Yesu lea na fio mai lea na ia whaatauluina I lana lava misiona wha misia. Awa o ia o le misia sa valo ia ina. Ma ia au mai ai se tongi ola mole lalolangi le iloa e iei oe e iei a. O le fio mai o Yesu o le Mesia sa ia sau no ai ma whaia me uma. O ngā luenga uma e whailoa mai ai ma whailoa I mata o tangata na moli mawina. Le whaalinga e winga I le malo whaalea nganga. Le tatu tal no ai. O le malo whaalea nganga o le malo lonta maa. O le malo le langi. E pule au ai le tua. Ya. Le ova atu le tatu, teimi tois fulma le ono minuti. Ai a whai ese si e, ese, pesili pe, fo ese me te fia walau mai ai, so soni mai le tatu mtaupu. Ia, ona e, walau mai lea, mai fo so fina ngalo, so soni mai le tatu mtaupu, ne e fiafi, amene. Tolu fitu ta silima I tolu le tatu numera, tolu fitu ta silima I tolu. Na fio mai Yesu. E lau sau tātou walau mamua, a tā lofo le tātou walau, le whalolo.
Talofa poni. Lofa Jonina. Ia malo soi fuela sunga. Malo lava, fa malosi. Ia malo foi fa malo se mata upumana ia nei tulale afiafi. Eleli. Ia ele ai sa pesidi pose. O le vili hatulava e lango lau kalame ma moli hatulenga nga fasta i tu sel kalame foi nei tula. Tele lava. Le afiafi. Ia manu ia tele lava toi taimi foi el kalame. Ia, ai mai se foi leo tu mai le foi alo fatu poni manuia lava le afiafi. Tele lava ia te ol tina Antonina, tai o se fa mal au. Ele fai fe nei lo falo tele malo lango mai. Fa manuia le tua ia te ol tina ma le ainga. Tatu tu fe lo foi leva ia so. Fa manuia le tua. Fa so fua. Tai tina ia ma pe foi te ma. Malu le tunu mai se lava i la tau o lo te talo mai ia malango mai fo i le tatou pol kamele nei mai taua lau te talo wai le whengo fie ngā luenga o lau te talo so soni mai ia e mau ai fo i manatu mai le tua ia e fola atua wā le tatou pol klame i lea fiafi ma lea fiafi ma o lea manoa te walau mai ai na fio mai e so na usum tua whawhine. This is the essence of his message, of his mission. Lo ngā te tonu lea. O lana whiau nei a fio mai e a watu. Ma o mai mo i tātou. O le mā lo, o le langi. Ma te iwe whā, o whai po suma le fitu. Alanga i pe ngā mai e tangata leo Ioane le baptiso le introduction po le amatanga. O le mea o le afio mai Yesu le taimi o le amata ila na misiona mai e wha wina i upuia. Wha talo whātu le tātou wala au. Talo. Ia. Tau no mai. Mai kele whanungunungua. Talo wha oli. Oi. Talo wha. Ua whesa iei ua misia oe wai a afio mai o konga mai e le tope kalea tua. Ia la Yesu. Kia kia paro. I tere ia lua se mea, leu te i a ia song fo uma, o ena fe mis. Ia, sau no mai loa. Kore vinga kongo, kore mea pa makala mai a Yesu, le maa lo le tua. Ia, na. Maa lo Yesu. Mungi le ia e kake. Ka po Yesa o ai wai, se ai mea kukupu maa lo, Ia. Ka whape, i lo mare winga le mea pio mai whape le alo pa ia le tu soipu. E o mano mai pa pia mo si le mu. Ia lange o lai e se a koi ngā whinga malo. Kana saulo e mele wa kupu mai o i Israel o i Middle East le Holy Land. O la fo i wa alu a wha pingo kangaka e le i lo le lele. Ka upsisi le nga mai wa pesu sa kaulo le e nga pa ia. Inga ia tau e mai loe kaka papkiso i le vai o ngo Yesu ke liso le nga mai wa pesa kaulo. Ia la e wha maurunga i o whina ngalo isi o po i marongo kupu mai oi. Samoa mangi usila. Ia la ia upa kuspa ia walakalaka la pio mai Yesu. Ale weri ila kangaka ia. Le sau sai foi nga le langi me o me upo a wha ma me penga. Ai pa mai au lava kau ke spes. Kau ke lalo a au pa ia le li isi usili. Pale loko mau lalo mleanga malu. Ai pa amangu ia foi nga le tu e a kou le au mai mka pisi. Paftai oli. Paftai tele lava. La tua tu lava no ina isi ta to usu ia e fatali lenga. Paftai tele molo fina ngalo matango fia le fiafi. Ai lo fatu. Ia lo fatu foi la sunga. Ia, lei faso i fua. Talo fo tatu la au lunga lenga talo. Boni. Allo, Jake. Amo yo Jacob. Allo, vole. Ama losi manefia filtato por clame. Ja, ba kakupa postari. Ia, kakupa postari na. Ala ma ya poni mole. Usunga ke nga foi mole.
Mo aso mo foi ni ya ile ka ko kalami. Mo ni au ka ko ka kalango ba lo le ponja mal maro. Ale mo ngai lo ka kalanga ho ngale ma oki mai uranga ka ko ki wa ai me ka ko ke ka ngaro lu ya. Yo me ka wanga la fa lo ya. Yeah. Elua malo e tau e tanga tol malo fana tu roma se kasio malo ye luo. Ah, malo le tu pol malo zatan. Ie le tu. E pe ole nga i lo faso ko ni ya. O ko so na le ko ka kala mo ko para o ke le ma fo. Ya mo ni ka fo le mo ka ku ye de ko ki ora no mi fo e sa o le lo so. Yeah. O ai meu kupu mai sa mo ko Monila. Ele nga kai sa mo ia o Amerika ia ko kele Lalo langi uma. O fai ale puri, o fai ale po. O fai ale maru so ka karo ai ko ai ko ai. E mo si Amerika ke vai ko. O pe o fa nga ai sua fore i Monila. Kongo meio. Ai mo ko ai so ri ka lo fa. Monila. Mea ka te hisia kai ka whalongoronga ki ro fo e po kala me e mo ro fo. Ele li fatai. E so kanga mo kuranga ha pengi. E mo ka fai ka ku spo e ai ka ol kala ngal ka fai ka ko e so mar ka mo pe fa. Fa fia mo. Malo che. Vai ka po ka se mo a sa fa fia bo ka ia ai lo po ke le akwa. Te tele la vai atu lo so. Alo fat foi na ele. Ia, alo fat foi le mo na i tornaki. Alo fat e God bless. Ia. Fa aso fo. Atalo fo tatu la ule. Talo. Ka lo po lo sunga pongi. Talo fo ile sa no. Ka yasi. Nte yes, talo fo nte yes. O mo lo so. Bangu ya pa kai ba kula sunga. Ia, ile le. O sia u me nga po ya ku le sa wa por kala me ye pe e tbo maka ngopi. Ole ba nga ya ko nga sa wa Yesu e o kala ya. Ia. Ku sa lo fa u nga Yesu ra ko bi e per kala pe te pingalo le Yesu wa kala le ya. Ku sa lo fa fe awala wa nga wa fa u le ku. Ia le ngal me ngal ko psilia kai wala pio la o kai wa kunga la usa o Yesu o kala yo kala le ia kala fa u manga Yesu pa mi se lengo fa uina ele nganga po ia la sorprende ko so a ta yes ia calma nei ele pa mal mal amuia la ko le senga lo fa ia la ku ku ele poco ele Yesu mala pa yo ngal ngal ku fa ka kele ila ngal ngal ni po pa ka ila ba bole tinga ngalo le ku lo e kala inga tai lava ya tu evolution lang mai ya manguia ngal le alo fatu ya ko ya lo pole ko pa ka manguia pa mo felo ele vai aso fa se fua capes ata lo voltato lá tá lo fa alo pasta ya malo la se fua oi le sa no ya langi mai ne lo sunga o ula oi tá lo fa ula ta lo foi disi aso mo ta por clamea ia le tau mai tau do si fonga sa no mai lo sa fa so nga ia le paso ni kula la fiafi wa ka wo fo il fanu mo aku ia mai se o kanga kala va ia ilanga fa fonga ma skai fo ia o ko lo fa na benga lo kan fa ile va mai le upole ndi kai ngai ka ko ye ni le langi le fa ngo fie pas na liela yang esa mo ka kia le la langi kai ni ya kile me ka u ni esa fi esa mo e fo malanga ko fa o le mo pa ia nenga ma ko yo fo ka nga ka ki ko ye fi ia ila sing apa ia moni la ia me wo ka fi kuli mai ma kalai of ko ni ngala wala sa o le osana ila tali utavi ia ala ko fa yang ko ala langa ya pasa ko o malo sana o pasa te ro ia yang ai sa mo pasta le fa ngo fiele e fio mai le alo le ko sa ko yo le lang wa ngale maliu fa ola ele ka mu le ka fa ka nga pas Marielo
Sau ai le lalolangi ngai. Ia, ngai kako ia i le mai kau makautia. Le poko kangaka male. Ia peanga e saungo. Ia, o le poko kangaka ngai lalolangi ia le bale ngai lumo le silefanga le ali. Alilo. Ia, e ta ua pastela o fasua i vai aso kai kasi. Tai. Kai koe le sunga ia sau o lo ule foi. Amangia la sunga masatua. Pafte tele lava i lau faso ma le fia tau tina ula ai to e fela foi leva yaso alo fa foi ya to e malainga ia se foi ya na mo lava ia le amno tato leina ai so pe tau atua ia upu ia Ioane el Baptiso el temina sau e mo mai ya Yesu ma te e falo no foi po suma fitu fa mai inasa la moia o tou awa lata mai le malo le langi. E whatau i Ioane el Baptiso ia Yesu. O le manifestation po o le iloa o le malo le atua. I le funga ele nei. Na iloa ia Yesu malona iai. I teimi umasa ia Yesu i le tino. A le awala wha iloa atu lea o le malo le langi. Le upu manifestation po le wailoa hai le mea le fina ngalo i le tua le malo. Pa talo fol tatu walau lunga leng. Talo oi ia tu e tau mwhai mai. Ai mo lava lea manoa. E tu sama upu Ioane el Baptiso. Salamo ia outou. Awa lata mai le malo le langi. Amen. No ingo le malo le langi. Po le malo le tua. Na amata mai lava i le teimi o Keriso Yesu. Le ua whanau mai a Maria. Le au tutupu ae. Le ua whaile ngā luenga, amata ngā luenga Ioane el Baptiso, le teimi lea na mua mai. Au lea e fotu mai. Le ngā luenga Yesu mo le tolu tau sanga. Au lea ua iei le malo. Au upu Ioane. Ele o whapea o whatatau, ele isau Yesu, le ua whanau Yesu. Le fo o matua Ioane, wae ono masina e matua Ioane ia Yesu. Te hoi na whanau e sa peta i le ono masina ia ai. Whanau Maria ili no umwai le ono masina. Talo na whanau ia. Lau ingala, o leu whaile ngā luenga Ioane el Baptiso, pēr fo le tāua upu nei. A lo o whaatatau e Ioane el Baptiso, ele ngata o le apia mai o Yesu i lunga o le sini, le teimi o le a whai ele na ngā luenga, o lea. O lana ngā luenga o le fola ina lea, o le malo, o le langi, po le malo lonta ma, le malo le tu. A o ia foi lea, o ia o le malo. Why? Because behind all of this is the king. Malama ia i le mea atoa ma le au minga o le o whaupunga ma mea o lo walo ia mai a mise foi upu ia Ioane. Lo le ia Ioane. O le malo lea e sau Yesu e mai. O le malo e introduce Yesu. A o ia foi o le tupu. He's the king. Ma le mareko mo mualo no foi upu suma le lima. Upu lava Ioane el Baptiso. Ua o mai o na po. Ua lata mai le malo le tua. Ina salamo ia matalitonu i le tala le lei. Wa. Luka e fa upo e fa suma le tolu. O le mea lea e te tauai on o fola le tala le lei o le malo. O le malo inisi ai foi. Upulai a Yesu. Awa o le mea lea na awina mai e iau. Yesu la ona upu iau. Amen. O le teimi lea ua uma le whaaso songa. Ia le te apolo ia Yesu, a leo te utala Yesu la amata la na ngā luenga. Mai upu Yesu, o le mea le te taue ona o fola le tala le lei. O le malo o le atua. Inisi ai foi. Luinga o le tala Yesu, e le ngata I nei le a aile nei o Jerusalema.
Ai te tau foi ona o fola e nisi a ai. Ia le tātou te loa wai le lewa na Iesu te e ona lava tangata alu lo Iesu le tele o le tau tau sanga o lana ngā luenga whena nofo a Iesu na nofo i Galileia. To ato e foi mai Iesu pe tolu aso ai o le aso e ti e mai e le asini a ngā i Jerusalema. Ai nalu o ia i nu o to tele i tangata nu ese Galileia mau mawai ma wala aua i nāle to tele ro apostolo. A le ta ua Iesu i na fito a mata lava lana ngā luenga. Wa lana papatisonga, na whaososoina e whamei a Iesu. E te tau on o ta. Minga o tele nofo i nei. E le ngata i Jerusalema ia lau ngā luenga na o sawai. E te tau on o atu fo i nisi a ai. Awa o le mea lea na awina mai e iau. E lo utama. Ia. Ke lo le o mai al tātou teimi. E whaafte tele le nei e fiafi. E le tātou maaftanga. Ala whais tātou te talo. Vi ia oelo mātou tua. E whaamuina lavos lo swafa. E tusa ma mea mātou te whaia. Lau upu le nei e fiafi. Wa o awina ma mātou whaalongolongo iai. Le tua mātou tunatu i ato. Ia ise au ngā i ise tāua i o mātou o langa. Whamnuia i o tangata ala i lea o onga le fiafi. Whamnuia i mātou uma. Talo ina i anga le lei. Ia o ina pēi mātou ma i o mātou loa mautino i mātou tangata o lo malo. I tu tonu o le nei loro langi mātou tena nofo mau mawai. Whamnuia i o tangata Samoa. Whamnuia le radio Samoa le pulenga ma lau whainga luenga. Whamnuia le nei e fiafi a mese fo le nei vai aso atoa. Ia tele sovi inga ono Iesu o mātou te talo ma wala aua tuai. Amen. Ia, Samoa tātou Paul Clamel nai le foi i vai aso. Ia, e el wha moe moe. Ia, ole a tātou to e whei loi foi i vai aso. Fou tātou temi masani i rasung fua. E mo nei temi. Ia, ola auto auna nei o poni fono ti. Wha soi foi ia. Mo le nei temi. God bless you all.